Toyoji silicone grease ataupun dielectric grease anti-rubber swelling. Contoh kegunaan untuk lubricate o-ring, gasket supaya ketahanan o-ring dan gasket lebih lama, tak mudah rapuh, reput. Contoh kegunaan kedua untuk waterproof ataupun insulate battery terminal electrical contact supaya ada waterproofing layer, tak mudah oxidize ataupun karat. Ini product description, boleh pause untuk baca, dan ada product application. Contoh o-ring, mechanical seal, spark plug, fastener, plastic gear, battery terminal, electrical contact, valve, gasket dan sebagainya. Sebelum sapu apply grease, make sure permukaan yang kita nak apply itu bersih dan kering. Okay, ini rupa dia. Ini numbering model dia. Okay. Kat sini ada tulis features dia untuk plastic rubber o-ring lubricant. Selain nama silicone grease, dia dipanggil dielectric grease juga. Okay. Untuk seal, waterproof and insulate. Extreme temperature resistant, fully synthetic. Okay, application to o-ring, seal, valve, moisture barrier, surface protection, electrical connector, cable, battery terminal, light bulb. Okay. Ini kotak dia. Silicone grease. Ni model number. Silicone grease ataupun dielectric grease. Okay, ni features dia. Plastic rubber o-ring lubricant. Features seal, waterproof and insulate. Extreme temperature resistant, fully synthetic properties. Application to o-ring, seal, valve, moisture barrier and surface protection untuk electrical connector, cable, battery terminal, light bulbs. Okay, ini model number dia. Okay. Contoh ini o-ring. O-ring. Okay. Nak jaga jangka hayat dia panjang sikit supaya tak cepat reput ataupun putus, pakai silicone grease ataupun dielectric grease. Tekan sikit, tu sapu keliling macam tu. Okay. Nampak ada o-ring kat sini. Tu o-ring. Okay. Next kegunaan dia, contoh untuk terminal bateri kan ada skru. Kalau bateri kereta ada skru ataupun bolt lah. So bila kita pasang, kalau bateri idle kat motor atau kereta, lama-lama dia akan ada crystal oxidation kat sini. So nak elakkan benda tu, lepas pasang bateri, ikat dengan skru ataupun bolt, sapu juga silicone grease ni, sapu. Lepas tu dia akan protect takkan jadilah crystal oxidation tu dan takkan karat sebab dia create moisture barrier. So lembapan air tak boleh kena besi. Jadi dapat elakkan karat, elakkan oxidation dan elakkan daripada pembentukan crystal sulfate dekat terminal bateri.